ko ubukene buturembeje none reka kuvuga gutyo none ubukene buri ahangaha buramara umuntu nabuze n'ikintu na kimwe twokora kugira ngo tubone amafaranga ikintu icyo ndagifite sinzi ahubwo niba uri bucemere twumva icyo ari cyo cyose turagikora kuko ndabizi nta bwenge ugira ko nanjye mbuze ubwenge nta kuntu twoshobora kuba muri foye rero ubwenge mfite bigira abapasiteri kandi abantu bakunda abantu b'imyuka b'abantu baza bafashwa kona ni gute wokwigira umupasiteri akagira umuntu ukwizera uraja mu ikanisa se uno munsi wibike ko turi kuri pasaka ugenda ukubita ibintu ukabigelegele ukabereka ko ibintu byose ubishoboye ntawe umuntu wokwizera ni gute umuntu wokwizera ukinjira mu wiwe ukaja mu ikanisa ari umurongo wa Bibiliya uzi ibyo nta kamaro winjira uvuga ati Imana yaravuze wabona umuserebanya ukawusimbira nushaka kugusika ukavuga ko kirari igiheko nubwo kikukiza kuba cyawugura kirukanye kirasohoye abantu bije ngibyo bakunda ariko abantu bakunda wumviza ngo Matayo baravuze bakunda umuntu w'imyuka nta kibazo nta guciye mu ijambo none se ibyo tukabibonamo gute ifaranga ariko tuzo tubabwira kugira Imana ibashwe kutwereka neza ibyo twaje gukora Imana yadutumye ngo muture iseke cy'Uwiteka igiseke kirava hehe niyoza n'isapo niyoza n'iki niyo yagwa mu ntoki erega Imana hose irakira ni ibiremwa by'Imana yashyize ibaha imbaraga niyo bogenda gute uno munsi ni kure pasaka amafaranga yo baratanga ari umuntu bitubabwira ati Imana yazutse kandi yazukanye umwuka wera yavuze ati ko nawe tubasangize uwo mwuka bakanga ninde muntu wo kwanza reka basi icyo gitekerezo cyawe tugipractice reka none ngende nambare neza mbere ahubwo gerayo kuko ujanye bino bihuza ahubwo bokwita kuri umwiza genda kwita gashati nanje reka nambara ka costume tugende tuje kwica abantu uko ari uzutangira tuzwinjira mutangira uvuga ati ngo muri Bibiliya aravuga ngo uzugenda ubabwira ati ari imyuka mibi nabonye sawa reka tugende birakunda na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisenge n'abana banyu tugomba kugenda abantu nuko bakuramo amafaranga buke arayo nataduhaga nizera nubwo ata mirongo muri Bibiliya ariko zishi ndabizi ahubwo tugire tugende umuntu wize umushinga ndaba nitwa pasiteri uraba witwa Habyarimana wewe je ndaba nitwa Bizimana kubera ko ayo amazina ntago ari kwitwa ngo Trezo bisabigi ayo mazina ntagezweho uzo wita amazina ari Imana abantu bakumva ko wayigandukiye irimo neza naho acha kwita amazina atabaho n'utuzina tujanye n'Imana akora Imana Habyarimana ibintu kizo bijanye n'Imana ni abantu uzuba saka neza bari kumva ko ibintu bimeze fresh ahubwo tugire tugereye nta bintu byinshishaka ni ta bintu zo kujanamo zo kujanamo ibintu bitajanye none se nkuko batubajije Bibiliya zanyu ziri he ubu nyine uzubabwira ko nyine yaje technology ubu nyine Bibiliya yose iri mu mutwe nta bintu byinshi bagize ngo barakubwira uko amubabwira ngo Petero so wagurishije Yesu bose barabizi. It was at this moment that she knew she fucked up. Bukia kujana n'abanyabwenge ngo n'abanyabwenge ivyo bintu kubita igitoko arize ngo ndikire kumbe naho maze gucubwenge ahubwo tugireho tubasake vuba vuba twagiye turayajya guhera mu nonse inoso niyo tugomba guhera mutuka uno munsi ahubwo umwuka wera. Haleluya! Imana yadutumye tuze tukurandurire. Yesu Kristo. Tukubwira amafaranga ngo ibintu byose bagukoreye. Imana ikukureho. Bari bagutese ibintu nyine warugiye gupfa mwino minsi. Manake vuga ati uno munsi wa Pasika Imana ikubereye igisubizo kuri wewe. Bari bavuze ngo ntukarenze tariki 20. Manake warugiye gupfa vuba ahubwo vuga ati haleluya. Haleluya. Manake abantu bari kugenda n'abantu ba hafi muri famiye. Manake abantu bari kugufata bagufashe bagukunjije takintu uri kuvuga muri no bimeze nk'igipapuro cyavuye mwikaye bakagikunja bakumereye nabi. Reka tujye tukugire byinshi. Vuga ati haleluya. Haleluya. Vuga turasubizwe. Mana ushimwe. Amen. Twitare tumubwire muvandimwe. Bino bintu byari kumbabaza iyo tutagira no munsi. Mana yanje. Muri bande. Muko tubona rero. Twebwe turi abapasiteri twatumwe n'Imana tuvuye
muri Israeli. Ubu nyine twaje mu ndege twaje kwereka ivyo Imana yavuze kandi ukuri umunsi ari umunsi wa Pasaka Imana yazukiye. Manake yari iminsi ibiri yonyine gusa ukaba witavye Imana. Vuga ati ijambo ry'Imana, vuga ati mwabarozi mwe murandekuye. Mwabarozi mwe murandekuye. Vuga ati imivumo y'Imana ndekura. Imivumo y'Imana ndekura. Vuga ati ikibi cyose kindiho kimveho. Ikibi cyose kindiho kimveho. Biri kugaragara ko afite ubwoba. Ngira gusenga rero. Vuga ati Imana urakoze kunsubiza. Imana urakoze kunsubiza. Uno mwanya mbonye abapasiteri bakomeye. Uno mwanya mbonye abapasiteri bakomeye. Twe tugenda ku mavuta tukayakuraho. Imana avuga ati reka tuze mu muryango wawe. Haba rero nkuko tubona ahangaha tugiye gusenga ako mbere ko dutangira banza ugire icyo utanga ku Mana. Kone ntangiye kuba Imana ikoreye bino bintu. Televiziyo wayitanga, imodoka wayitanga, zotanga ikintu cyose ufite. Niba telefone ya iPhone woyiduha Imana atakiza yawe. Ikorera he? Twebwe nakubwiye ko tuvuye Israeli. Babita abantu. Jewe nitwa Pasteur Apotre Bizimana. Jewe nkaba nitwa Pasteur Abyayimana. Imana ikaba yadutumye muri uno mwanya tuze tugufashe. None abapasiteri bagenda nta Bibiliya bajyanye n'abahe? Ni tekinoloji yaje mu mutwe. Imirongo yo muri Bibiliya yose turayizi. Kabugeze wajanga reka tukubaza. Ari ikintu umuntu atazi twe tuzi mu mutwe. Petro so wagambaniye Yesu. ibaha imbaraga. Yego hama rero ugiye guhumiriza. Ako mbere yo guhumiriza gira ibintu bitatu tanga mu buzima bwawe ukunda. Cyaje nimba ukunda kureba televiziyo uyitange. Turanye igimodoka, turanye ibiturugiye Imana wakoze kuba watangiye. Vuga ati Imana uragushimira. Muvandimwe nakubwiye umugabo tugiye kwanza gusenga. Tugiye kwanza tumedite. Imana ibanze yumve. Cheki turi gusenga ogira nigiye kucicishwa hano gusa coba kimbonye kama ta pepo za mimi Isaki. vuga ati Imana ishimwe. Imana ishimwe. Vuga ati Imana ishimwe. Vuga ati Imana ishimwe. Vuga ati Imana ishimwe. Haleluya. 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 Utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi. Haleluya. 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 Vuga ati Imana urakoze kugura ino mivumo. Vuga ati mu muryango bafite bande kure. Nta bushobozi bagufitemo. Cyane kimwe bafite kugukoraho. Haleluya. Mungu vuga ati uwo musatsi mubi bantu baguteze. Uwo musatsi mubi bantu. Ugiye gushira kuvuno munsi. Ugiye gushira kuvuno munsi. Ugiye kuzana dread. Ugiye kuzana dread. Shika Zaburi. Ufite imodoka? Ndayifite. Ufite imodoka? Ndayifite. Ni gute twamenye ko imodoka ifite kandi itari muri no rupango rwawe? Imodoka abantu babakire Imana iba yadutumye ngo mudufashe. Kandi twaje kubafasha turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Vuga ati Imana urakoze. Imana urakoze. Vuga ati Imana urakoze. Imana urakoze. Iyo aya matendo ukoreye ubunyi. Aya matendo nkoreye ubunyi. Nzoyibuka kugeza mpfuye. Nzoyibuka kugeza mpfuye. Kugeza mpfuye. Kugeza mpfuye. Kugeza mpfuye. Kugeza mpfuye. Humura rero zose twabigukoreye Imana we. hama rero ikigiye gukurikiraho igira ikintu utanga ku Mana. Urabona twarushe tumaze iminsi myinshi turi gukora ibyiza ku bwawe. Twaje tumaze igisibo tumaze n'igisibo ikintu cy'ukwezi kumwe. Tanga contact imodoka yawe. Iri mu cyumba ndaho. Yizane. Yizane. Wabonye ko ibintu biri gukunda. Hama rero Nakubwiye. twatwaye ipasi natwaye telefone yiwe. Igisigaye rero Telefone yemeze gute? afite iPhone. Iyo ni yanje. Kuko nije nazanye igitekerezo. Ujya turasangira. Tuzodusangira Mvaga basi kugira ntibatuvumbure. Uri kumva rero akaduhereza imodoka
tumubwire asigara asinziriye kujya asigara ahumirije ute tugenda suko none kwanza wowe kuri kuvuga imodoka ngo wamugenda agomba kugweza ibipapuro akagusinyira akayiguhaye ari ukwitwara akazuja kukureka oye kera doye contact biba byarangiye haleluya natinze ugatabo abarozi bagufashe barakurekuye barakurekuye ikindi kintu nabonye bamugabo kaniki urebe kari rwari gutanga ibintu vuba vuba kandi ndakubwo ari gutekereza ari gupfa kurekura ikindi kintu tugiye kumusaba tugiye kumusaba amafaranga amafaranga tuzobatuye kazi bose byamusaki kokota mana wazanye n'ibipapuro by'imodoka sinya yego yo ho sinya bari bakwishe sinya senga icarusenge kontakingi vuga ati manu shimwe vuga ati manu shimwe ahubwo nuko ntakumutira televiziyo wowe tanga kuko ntuyibohokeye haleluya Mungu shambulia ibyangombwa bari barafashe Papa, il a acheté une place en France. basi nemaze gupasa riri hano mu kabati ahubwo n'indi uyisohoye ubunye basha muri abapasiteri turabapasiteri uzuye cyangwa muri abatubuzi baza ntibishoboka pasiteri linda gatoya yanze ndaje gatoya geze ndaje yo haleluya basi yisohoye icaraho cyangwa muri abizi titwoba bizi twaje kugufasha nimwabanyenzera muze kwiba abantu oya twe ntabwo twoza kwiba mugenzi wacu agiye kuzana ibindi bintu bari bashyira hanze ibyo bintu byatwawe hanze nande kandi nemaze gupasa ipasi yari yari mu kabati isohotse gute ibyo bintu murabisigurira mwimenyereje kwiba none ko mutangiye twatangiye neza n'imodoka yanje nari mbahaye izi kuko murasenga naho nti muri abasenzi nta kibazo naje no modoka uzoya naje nzoyitungira modoka nzoyitunga mutangishe nzoyitungira nzoyitunga nandayimisa wo kureka sereba mupangaramu mumbabarire abanyenzara muza kwiba rero mupanga nimutanyita nzoyitunga ino modoka